Tusenge umuryango wiwe uri urugo kugira ngo Imana ihugu isura umugore n'abana kandi ndabizi ko bazobaho neza kubera ko uyu mugabo yakoreye Imana. Bibiliya iravuga ngo nari umusore mbona ndasaje sinari nawe umukiranutsi waje ariko cyangwa ngo abana biwe n'uruzago rwiwe rusabirize uyu muryango uzabaho neza kubera ko Pascal yakoreye Imana. Aibazo Yesu hakika ya Mungu none natwihusenge umuryango wiwe Imana ngoma uyu muryango wa Pascal usanga umugore n'abana ubahumurize Imana we ubahumurize gato ubasanga ubahumurize ihumure ryawe rero rituma yabakomeye bamenye kuko bari kumwe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo Yesu wese wipfuza akaba umugabo wapfakazi tutange arose kuvuga arose ihumure ugere burundu kwese na Yesu kugira ngo babashe gukura. kandi ndashimira Imana kuba muri kino gitaramo cyo guhumuriza bene data ariko nibuka inshuti yanje Pastor Pascal. Hano isengesho Pastor amaze agiye kuvuga tugiye gusenga, hano umubyeyi waguye mu Rwanda mu Marundi tujayo gutarama tubahumuriza rero tuko reka dusenge umuryango uzeze uzagira ibigori byinshi iri wacu ibigori turasenga ibigori birara muri iki kintu tuvuga ngo ni ijipo n'ibishingi bizajya bimwe binanirwe n'imbeba nazo bizahabwa kubera ko twasenze turasenga ibigori uwo mubyeyi yari umupfakazi arezi ibigori arezi ijipo zirarya ibishingi birarya bigahaga nabyo aragurisha
Bwana asifiwe. Isengesho twiga nk'umunyagara tugiye gusenga Imana, tusenga Imana hano ni ukuvuga tusenga abasenga kandi ko hari ibintu byinshi nasanze nzabipfa iyo ndotwe. Bwana asifiwe. Titaye ku bindi bintu ariko kita ku ijambo ry'Imana uko rivuga. Ntabwo tuba twataye umurongo, ntabwo tuba twataye n'ihaki kuko twebwe rwose turamenya aho tutaha. Ntabwo tugiye ungana tugiye tuje. Bwana asifiwe. Rero tugiye gutambira Imana usibye imyitozo gahoro, hanyuma dutekereze ku Mana. Dutekereze ku Mana. Hari ikintu gitangaje. Hari umwe data, hariho umugabo ufite abana babiri, umwaka yararangirije guta, ubundi ari kimuga kigenda kigura. Wa wundi warangirije gutaje ubundi akomeza ikirundi arakimuga. Ubu buce basanga yapfuye akakimuga. Ahasigara cyakira tugiyeyo cyakira kugira ngo ikindangaje nuko wari ukiyeje basigara ariko last just za umubare nuko iki bishi tukite wipfa kandi cyara cyose ntabwo ari kumana twebwe nitabuka twebwe ko turibaza ariko ushaka kujya kwibaza wibaza gusa ku ngingo bwawe. Iyo utenda n'ubutwira nitutenda no tsubatse cyangwa bazatenda intambwe cyo babishakisha ubuzima bwabo ariko bazaba babegera n'iko zabo nuko umuntu atenda intambwe ahashakisha ubuzima ariko kandi ahashaka kwegera n'ibaki yego no ushobora kubyara habe nari nijoro wakubwira kuti ukamubwira ariko jewe ndangije akikayo so nuko nzaramba kandi kazaje kubatiza abantu bya muri Iraki nzaje kubatiza. Bwana asifiwe. Baadaye bivuze hakika leta. Kwa sababu biganza zangu kelele. Haleluya. Ariko ni Mungu kiboka genda mwisho. Musa asifiwe. Mutandi mwisho anisha sokoni kusenga. Kusenga kupima igiro ya mushe neza n'abana size n'ubwo abantu kumita ariko Imana ese Ibitabo bazaza beza barosa bonitse. Ejo kugira ngo umushayi watangaje yasenze yarafite abana bane. Abo bana baramubwira ngo turari tutarisha. Ashusha amazi akabwira abana bacungwa baratetse. Abana bagasinzira, umwana wa mbere asinzira, uwa kabiri asinzira, uwa gatatu asinziriye agiye kumuryamisha. Yumva umutakoma arakomanze aramubwira n'umutazaniye. Aramubwira ngo wamusheyo fiti ibintu cyo kuweza kugira ngo budabana bawe urumira imodokari yahaye speech ubwo cyangwa budabana ariko nizera cyatuma batubwiye hari imbogamizi zimwe zasumvise bata unoze wowe n'iki ijambo ryawe n'ubwenge bwawe ni ugushidikanya n'ubwoba ariko mubitizamo urizera kandi ubona Sara kabere kabere ko turana kageze pasiteri agirira ijambo vuba hanyuma tubare gukomeza mu gitaramo.